Yo, namire bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yo, news update on Tuesday, November 23rd. Kapulul murtukadon ngama dawo COVID news. Katurja dawo katri yurta Yolngu COVID reading tial Northern Territory. Wakaja Yolngu nguni kataran bu. Kawangan Yolngu Binjari community pu kawangan bingor Robinson River community pu. Mayalin 14 maladal Yolngu ridiktun ga COVID-19 do dikka NT. Wakanya nga idol maili COVID-19 ridi kalachwari una community kuro. Una kataran kabulo community kalki Catherine nguna Binjari ka Robinson River community ngurmarain. Kanga iban gi bulo darwa ridi miri Yolngu ninni COVID-19 mire. Diak Rome going to check up anti-COVID-19 website ja exposure site kunymala. Kabulu yan malak maram wana balang numanguni website ngur daw na malakana. Exposure site ja dual maili wa nga malanguni wana wajendo ka Yolngu COVID-19 miriri mir marki. Maili nguni COVID-19 mir Yolngu nguna la jendito ka wururayun ka ngaito Wangai ngo Yolngu riri miro kangundala cendi mariki ngai ban riri marang COVID-19 ngurukung di Yolngu riri mireong nguluni ngula nakun ga yon ngundala cendi wanga kurungi wana wacan ngai ka Yolngu riri mir mariki o ni ngula bisiri nguna kataran wala lain November. Please ring him up 1-800-490-484 o mariki website coronavirus.nt.gov.au lil margani to maram na chen nito bolo ni ban COVID test marang palawanga ngurna kinin daradan test result kun malagal kuro kabolo ngai Michael kana yako yang ngoni Catherine ka surrounding community ngoni ba ma community ripo mala balanya na ko ngona Binjari ka ripo mala walal jaga lockdown ngurna ayan bile ka 4th December to ngayatul. Kabulo ban Michael ganay jambi nguni di rombi ngor lockdown ngor lockout lil ngorong ibile yan date to. Yorong nguni to bulo dawo goropol lemurong godar ngaye. Ka Robinson River nga lockout ngor na yan bile 1st of December to ngayatul. Lockout jadwal mailing nguni Jakin mru malayon ngo yakan mamaran na jakin marma COVID-19 ngo nina numatuka na kun lockdown ngor tarada kangulin mamarma marangal COVID-19 ngo jakin numanduka pawala mirmariki na kun lockdown mru pawala mirikuro yo ganga kwen wala ki Yolngu radio bulo COVID-19 ngo dawo malango Kabulo waral nango ka Yolngu Radio Facebook page bulungo daw bala. Yo, thank you numalango butur daw tambal Yolngu Radio le.